Demê dawî de zaten berî çend roj di qezeta Rojhilata navî de di wê rojnamê de hat diyarkirin ku cêfrî daxwînekî wiha da işte guhartinê got herêmê de çê dibin yanî wek hêzê wanî ku îro di herêmê de got hem ji bo Amerîka hem ji bo Tirkiye û hêzê de ejnebî ji vê dekê gerek Sûrî derkevin. Vê daxwînê tabî gelekî hat nirxandin ji gelek hêla rojnamavana ve ji hêla siyasetmedara ve hat nirxandin. Yani pêvajoya ku bi taybet piştî nexweşiya korona got dest pê kir û bi xwe re krîzên iqtisadî di cîncîna de veguherî krîzên siyasî got bi xwe re anî hinekî di cîhanê de bandorekî wê mezin hebû. Bi rastî bandora wê îro li ser Sûrî û şerê gulhindirê Sûrî de wekû tê zanîn eva demek dirêj e gulhindirê Sûrî de alozîya got çê dibe yek ji faktorê asasî got ev krîz dihêlî dewam bike û çareser nebe yek ji wê destwerdanê dewleta Tirkiye û êrişê wêne li ser tevahî Sûriyê. Yani hinekî ev alozî jî bi polîtîqa hêzên wekî Rûsya ve Amerîka ve girêdayî ye. Rastî bi taybet piştî ku biryara derket got bêtir rola Îranê di herêmê de zêif bikin. Ew bi xwe heta ana Îran bi erêkirina van hêza got hundirê Iraqê Sûriyê de xwe berfireh kiriye. Yani eger were bîra me jî dema ku heş şabî esas Amerîka gelek destek dayê di hundirê Iraqê de. Ama di roja îro de dixwazin vê rolê kêm bikin. Bêguman İran di hundirê Sûrî de belkî cêfrî di nav daxuyaniyê xwe jî devînat bêje. Yani hebûna İran di hundirê Sûriyê de ji hêzê serekeyê got erdiyekî wê heye yani. Ana bi qasî got ji bo İran erdiyekî wê bingehîn heye wiqa ji bo Rûsa tune ye. Tirkiye hiç tuney. Wek tê zanî jî tarîxa Tirkiye bi rastî jî tarîxekî dagirkeriyê di hundirê herêmê de ye. Eger em vegerin piştî şerê alemiyayekê دوێ demê de jî vê münasebetê sibe şeşê êyarê ku Sûriye vênavek cejna şehîda binav dike. Yani ez dixwazim çi bêjim polîtîqa Osmaniya ji heta berî Cumhuriyet ava bibe û heta roja îro de dîroka dagirkeriyê di hundirê herêmê de ye. Li Misir, li Libya, li Sûrî yani wek sibe jî em bêjin şeşê êyarê darvekirina bi daha rojnemavan û siyasetmedar û rewşenbîrên Ereb li Libnanê û li Şamê li her du alana ku ana her du qad jî qada merc li Libnanê jî dibêjin qada şehîda her wiha li Şamê jî Burj منطقه Burj re dibêjin qada şehîda çima ji ber got hêla Osmaniya ve taybet dibin rêveberiya Cemal Paşa êgo bi sefah tê naskirin yani kujer tê naskirin diriya bîna gelek ji van rewşenbîra çima wê demê jî yani tuhmeta got avêtin ser wa çi bû digotin alîkarin bi hêzê dervere wek Brîtanya û Fransa bûyê gerekçe ew insan edam kirin û heman demê de li Tirkiye jî şoreşkerê wek Deniz Gezmiş Mahir Çayan di şeşê êyarê de edam kirin kuştin yani. Yani bi vêna me re zanî ki got ev Tirkiye di hundirê herêmê de tim xwestiye got serwerîkê xwe ava bike li ser hesabê kuştin qetil'am guhardina dîmografîk ya di hundirê herêmê de. Ev bêguman ji Efrînê û Şûndê jî em vêna dibînin yani. Ji Cerablusê de heta. û ev polîtîqa heta roja îro dewam dike. Bi rastî guhertinê got herêmê de û valatiyên siyasî got Tirkiye dixwaze jê fêdî bibînin gelek. Loma jî yek di mijara Idlibê de çi qesî hev rûniştin yani heta dewletê girantor êgo dixwastin hev rûnên ji bo ku karibin qerara şerseklandinekî ya pirsgirêka bi aşîtî çareser bibe ama vala derket. Em tev zanin berî vê demekê jî civînê Esetana de biryarê ku hat girtin got Idlibê de şer bisekine feqet medît yek rojê jî şer nesekînî. Çunki herkes dizanî ki ku di hundirê Idlibê de yani çeteyên got wê dekê ji serî de Cebhetu Nusra ya got di cîhanê de tê naskirin wek rêxistinekî teror li wê dekê û bi tevahî grûpên çete ê dindin
سلطان مراد فرقات الحمزية يعني بالصدى يكون نافي خو قالتنا أما دفراسات عينية بيجمان جهلا تركيا و دستك كي جلك مازن تشد به تشي بالكيشي أفا جيم جيفري بيري فيدا خافتنا كي خدا قود يعني هبونا تركيا تهندري إدل بيدا رواية وكو سانكي سنوري خود باريزه بفي أواي تيديتن شخو بلكي ونجي دزانن بيري في بچند روجا وزارة درفيا روسي قود برا تركيا جويدا كي در كبه فقط دواري السر عرضي قمرو دنره هر دو هجي إيرو دخوازن ديزايني كي نود هندري سوري ده دريا اتفاق رب هفر تشي بكن از خو ندوي قناعتي دما جوهيز سركه يقولوا لسر سوري شردكن يعني سر سوري تخوازن بقوات در كفن بهز در كفن چونكي رولا سوري د استراتيجيه روشلا تنامي ده مزنه يعني سوري وقت جغرافيك نكو وقت دولتك برمازنه هجماري خوي جوك قال دولتك برمازنه نا فقط موقعي خوي جغرافيك للسريه افا ايجو هيدا اف بيتر دهلكو هيزن درفه تيدا تمام بنو قربن يعني دس دينسر اما تابك يعني مقابلي فينا ارمانجي تركيا جداي ارمانجي تركيا قرقرنا قالي كرده شواك مديت لقالك منطقين دي العفرين الجريسبي السريكانيه كنا خوازه هيزكي ديمقراط قرب بموديل جبو سوريا لو ماجي يكش جوهرتني وان سياستا غيرو قالك تي بحث كرن قد خوازن دريا قانون قيصر ده دهندري سوري ده قارب سوري دهلا اكورمي ده تيك ببن چماد بتايبت يعني قلتني ما حزيراني مي في قانون بيك بينن بري ما حزيراني انا افت كفروجه ده قو ايه دستك دكن بقراني ايقو دهلن سيستم عباس اللي سر بيابي من دهلا اقتصادي ده رامي مخلوف هركز فينا زان يعني دهندري سوري ده اف كسين سركي قو دهندري اكونوميا سوري ده بتايبج آليجري روسيا و رول ليستنه اف لسر يعني بياشتي يعني وان سيستم لسر بياشتي لو ماجي انا دبي اگر جوهرتنا اسد كرنا روجافي ده اسد كاربي جوهرتن لقول لنا من اف باتفاق امريكا وروسيا ده افتشيد به حتى امريكا ربيج باريكنا اسرائيل جي حتى راديك اف ديكفرو جافيدا هاوي ببنا بقى اف دمي بيش فينا ديارتك فقط بقاسيتي خياني كرين جو وقت اتفاقك زمني تشويه جو قارب في جوهرتني تندري سوريا ده تشيبكن ايش بقولوجي ام قارب بيجن سوريا البرامبري جوهرتنن جدانه دريد في على هنا يا هيزكي قاربش بزغريك سوري چاره سري بينه جو ايرو وقت باكور روشلات سوري بره قارب مينا كافينا بيجي باكور روشلات سوري دمك دريش شركي مازن هم برداعش ياد كرن واف دنيا فينا بحسيا بتايبت مثلا روجا جهاني جبو كوبان دمي الدنيا دهات اعلان كره اصل جوده كي بن كفتنا داعش دسبيكر اما هيزي غونه رازي بون جيناجي هبو ميناك تركيا مثلا بيشتيكو الباكور روشلات سوري داعش تكچو الباغوزي ده بيشتي اعلان كرنا فينا ما تركيا بر عاجز بو يعني وكرا حسيكي مزن دان نشاندان جبولوجي دس بيدي شي عفتني هات كرن ودندري اتفاقياتي جو بروسار هات كرن وامريكا هات كرن همان تركيا جوي فالاتي خاص داغره وبراستيجي عفرين داغر كر وبحضاره انسان كوچبر بون ايروجي تعرفني جوهرتني كي ديموغرافيك يعني ام دبهيزن كو روجانه كشتن ليدان تعذيب كرن ظلم لوي ملتي كرن اف تي مشاندن zaten داري وانتين جي كرن يعني شهر اليفه وبصدى انسان شيرو كوچبر د انجام بوليتيكا كو ايرو لسر عادي هاتي مشاندن بيجو مدنا في قريزته فيجده يعني هيزي تخوازن بقوات درب كيفن هي يعني ايران لقول نجنا من وقارحتني نقول كاربن وينا اورتيراكن çünkü İran jit xwazib away kedin li ber xwe bide gojbod nava vê qrîzê de bi serkeftî derbikeve ev aliyekî wênayê aliyekî di jî de eger guhertina Beşar el-Esed bê rojevê divê hilbijartinên zû jî bên rojevê çünkü li gorî yani li gorî entîxabatê Sûrî hilbijartinê Sûrî sala 2023 de gerek bê rojevê û 22 de gerek bê rojevê اگر وینا زودترین بکن مجبور هلبجارتنه کی چه اما فکراندن اوه عجبا ویجری سوری بچه سیستمی بکار بخبری وبه
چکی گلک اکتوری کو رول لیسن دتنکرنا داعش ده گلک هزین دموکراتی رو هنه مقابلی وناجی گلک هزی کوالسیونی گوب هزی دربه وگری داینه مثلا اوقاس گروبی چته ایگو بناوی جدا گلک خاکرنه قاشو جبو شورشا سوری تخوازن بپاریزم تخوازن شورشا سوری پیک بینن فقط افدرکت هولی کو اف هز تمامش بو به استقراریات هندری سوری ده چه ببه لو ما گلک جوان چتاجی بری ولادان لیبیا يعني حتى جهان عربي رو جوان زيبوني تركيا قالك عازة چكي اگر ديرو كده فقرن بدن برشاف حتى روجا ايرو ده وها بيناس كرن جو ديروكا عثمانيات هندري هرمي ده وقت سريع خافتني خودش مجود ديروكا داغر كرنيه يعني اف ديروكا داغر كرنيش بلاد الشام تفايره قالي هرمي نخودي حافظه ك جو ضعيفه تيبيرا قالي هرمي يعني بتايبت سري ده قالي عرب چکی وی دمی عثمانیات شتی گو کرن پشتی قتل عامی گوج عربا چه کرن ج ارمنیا عرب هاتن کشتن کرد قتل عامی کرده هات چه کرن اف گشت بالناوی کو خطری سروانات چه کرن ایروجی همان دمی او قتل عام او کشتن درواز به اما بشیوازه کی دن بشیوازه کی گو دبیجن خوازن هندری سوری ده گوهرتن آبدن آوا کرن فقط ارمانج گو نام نه گوهرتنه ارمانج داگر کرنا سوریه چما پشتی گو ایرو وک شر جهانی جبو اقتصادی جبو اکونومی چنبه اف شر اکونومی حتی انجام کو ما فهم کرجی پشتی کرونا ده گو اف هز بگرانی نه پاراسنا جواتید کن جبر پشتی درکت ناوی ویروسی راسی ولا اگرک ولات اقتصادی تک چون یعنی و اف تاثیر خو گلکی مزین کر لو ما بخوره گوهرتنه کی چاواتینه جو مصلحتي انا استراتيجي انا بين افاكري والجوري اقتصاد به اجبورجي تركيا برها ولدري افيل كوبا قرب دزين سر مثلا بري خدا عفرين ارمانج افو شريد ايد لبدا ارمانج بحرسبيه شري قيرو هدري ليبيا جدك ارمانج خليجه دمان ده بدا بحرسبيه جبو قرب انتهى اقتصادي ده بيتر خد هرمي ده بجيبك